Umkhonto wesizwe party amandla. Comrades, kukhona into engithi ngiyichaze lapha kini eyingozi eyenzekelayo umkhonto wesizwe ile ethi uvela ukuthi uHome Affairs comrades uphethe amabhokisi ama-ID. Lamabhokisi ama-ID comrades azonikezwa abantu bokufika comrades njoba kuyokhethweni sekuvele comrades. Lamabhokisi comrades aphutshuke kwa-IEC. Lamabhokisi aqhamuka ku-Home Affairs comrades. Now lamabhokisi azokwenzani athi laba bantu bokufika bazoba ingxenye yokuvota kodwa bevota ngama-ID abantu bala eSouth Africa. Kanjani na ukuthi u-IEC uzoba register bonke labantu bakuvaliwe nje ukurejista bona bazokwazi ukwarejista wonke lama-ID including ama-ID abantu laba abangamaphara, abantu laba abahlala emgwaqweni, laba abantu abaphuwa nje kuzwa lokhu bethi bafuna ama-ID nje. This is what they want to do. And laba abasanda kushaya ama-ID kuzoba nzima ukuthi ama-ID abo abuye eze kubo ngenxa ukuthi kufanele bavota bazovotelwa ngalama-ID. Kusho ukuthi thina siyothi siyakovota njengoba kuza ama-special vote kuyobe sekuyinqwaba yabantu abavote as ama-special vote of which akuwona ama-special votes. Lama-ID aqhamuka engamabhokisi kwa-Home Affairs. Iphuthukile-ke leyo oyenzayo futhi siyiphuthukile khona kwa-Home Affairs ukuthi impela bayabuka. Angithi phela kade all along bekunalento ethi u-ANC une-upper hand kulama entity kahulumeni lawa ango-Home Affairs no-IEC, kanti lapha manje sekukhona abantu be-MP lapha kulawo ama-department abantu akade bebekezelele le nonsense eyenzakalayo. So njengamanje-ke yazini comrades ukuthi sekukhona into efana nale and ngifuna ukunazisa comrades ukuthi u-IEC CEO noma ngeze umusho ngegama kodwa umakhelwane kaRamaphosa ama-family friends babekubiza ngesilungu bathi ama-family friends bona bobabili, okwenza ukuthi ingozi yokuthi thina njenge-MK namhlanje IEC ikwazi ukwenza njenge-opposition ukuthatha i-MK ifuna ukuyidlulisa kwi-Constitutional Court ngoba nje bengafuni ukuthi bahluliwe ngalento yokuthi babuyisele uJZ kwi-ballot paper. So bayazi futhi ukuthi lapha kwi-Constitutional Court ukhona uRaymond Zondo owaziwa kahle kamhlophe ukuthi akazwani nomsholozi esineshow futhi ukuthi i-decision yakhona ingasikade ingabile ebesilindele thina njenge-MK. But engifuna ukusho comrade ukuthi abantu bonke bala eSouth Africa sekuyisikhathi sokuthi bayithathe serious into kaRamaphosa futhi babuke ukuthi uma sebangawuvotela umkhonto this time kuzobalimaza kanjani going forward ngoba kuzosilimaza sonke njengezwe. Siyayibona umsebenzi akubuye umhlaba ubuyele ezandleni zabantu. Sidinga a national referendum izobuyela ebantwini, sidinga i-free, sidinga i-compulsory, sidinga i-decolonize, sidinga i-1 year military training. So le free and free, compulsory and decolonized education sifunela ukuthi sikwazi ukuyikhulula thina njengabantu base-South Africa. So lento ayimelana
nama-political parties wenu nonke nama-South Africans kumayelana lento nomsholozi ne-white monopoly ne-Stellenbosch ubhekene naso noRamaphosa akekho kulempi ngoba is very uRamaphosa-ke is a stooge. Everybody knows that is a stooge. Usetshenziswa noma ikuphi abantu abamhlophe ngoba bamfundisa to do that. Njengamanje kade ngifonelwe i-union ilokuze i-NU ilokuze i-United Nations i-United Nations ati ngifonele bethi bacela ukwazi ukuthi abantu bomkhonto ibapha bangakwazi ukuyisiza nge-security. I said to them, we don't need ukuthi nezenazi nenange-security yethu njengomkhonto. Nibize ubani okokuqala eSouth Africa bathi babize uRamaphosa uyena owafaka i-invitation njengoba kuzoba nokhetho nje abeze South Africa. Sithi-ke thina awugama ukuthi ngavele nina nize South Africa bese emva kwalokho nibize uRamaphosa bese niyagcina nithi nifuna ukuthi nitshelwe yithini ukuthi nifuna umkhonto uzokwenzani ngani ngoba vele nifuna ukuthi nenze sure ukuthi la kukhona khona uncamalala nifake iy'mpimpi zenu nifake i-security yenu ukuze bangabi safe. So we are not going to allow anything near to Baba this time and ever. So we want to Baba be protected and full Baba will deliver the union buildings. Umkhonto wesizwe party amandla.